Garingani wa garingani. Khale ka khaleni le tikweni ra matimba ra Persia, edorobeni lerikulu ra Shushani, a ku ri ni hosi leya ndhuma ni ntamu, Ndabezitha Ahasuwerusi. Ntsinda wa hosi Ahasuwerusi a wu akiwile enhlohlorini ya ntshava leyi ngi a yi dyiva emapapeni hi ku leha ka yona. Tindlu ta hosi ni ta vasati va yona a ti akiwile hi maribye lawa yo ringanana ya nsuku, ni malwangu ya tindlu ta kona a ya fuleriwile hi tinsiva ta mapavawu kumbe ti-peacock ni tinsiva ta tiyimbo. Ni nhlikani, ntsinda wa hosi Ahasuwerusi a wu tlunya ni matihlo hi ku vangama. Ni vusiku muti wa hosi a wu voninga bya nyeleti enhlohlorini ya ntshava. Tiko ra Ndabezitha Ahasuwerusi a ri navile kusuka le vupela-dyambu ematikweni ya Yuropa vuxa namuntlha ku ya fika le dzongeni ematikweni ya va-Egipta, va Lebanon na va Syria. Swi famba swi ya fika le nambyeni lowukulu wa Indusi lowu tsemakanyaka tiko ra India, China, Tibet na Pakistan. Hileswaku tiko ra hosi Ahasuwerusi a yi ri hafu ya misava. Ndzi ri garingani wa garingani, garingani wa garingani. Hi lembe ra vunharhu ra ku fuma kakwe hi loko Ndabezitha Ahasuwerusi a endla nkhuvo lowukulu wa 5 wa masiku na mambirhi, wu ri nkhuvo wa ku tikhensa, wu ri nkhuvo wa ku tlangela rifuwo matimba ni ku xonga ka mfumo wa yen'winyi. Nkhuvo wa kona a wu endleriwa exitikisini lexikulu kwale xikarhi ka muti lowo xonga wa hosi. Hi loko malandla hinkwawo ya hosi ya khitikana ya ta enkhubyeni lowu wa maratoni wa vhiki hinkwaro. Ku te hi siku ro hetelela ra nkhuvo, loko ka ha ri ku dyiweni ka nkhuvo, lava chachulaka va ri karhi ku wa mukapa, ku ri karhi ku biwa makhwela, loko se Ndabezitha a ti twela madleke, hi loko Ndabezitha a yimisa hinkwaswo kutani a lerisa tindhuna takwe letikulu ku ya vitana nsati wakwe lonkulu, hosikazi Vasta, leswaku a ta emahlweni ka hosi. Futhi a nga ti ntsena kambe a ta a bombile, a ambele na hari yakwe ya vuhosikazi, ku ri ku lerisa ka hosi leswaku a ta nengwa ni ku zenya ni ku bombisa vumbhuri byakwe emahlweni ka hosi ni vanakulori va yona lava ngi a va ri karhi ku tlela madleke emajomeleni lawa ya endliweke hi nsuku. Ndzi nge garingani wa garingani, garingani wa garingani. Ndzakunyana varhumiwa va vuya eka hosi, va vuya ximandlamandla, va ri karhi va ninginisa tinhloko ni ku khindlata makatla, hikuva hosikazi Vasta a va rhumile ku ya byela hosi leswaku yena wa ala ku ta bombela hosi ni vanakulori va yona lava ngi a va ti dyele mavele. Hi loko hosi Ahasuwerusi a hlundzuka ngopfu, vatsundzuxi vakwe na vona va n'wi kucetela va ku hosikazi Vasta u fanele ku tekeriwa magoza ya vukarhi. Handle ka swona vavasati hinkwavo va tiko ra Babilona va ta n'wi encenyeta kutani va sungula ku hunisa vavanuna va vona.
ndinge garingani wa garingani, garingani wa garingani. Hi loko hosi Ahasuwerusu a hlongola hosikazi Vashta xikan'wekan'we, hosi yi humesa patironi yi hangalaka na tiko hinkwaro leswaku va famba va lavela hosikazi leyintshwa. Kava loko hosi yi tiseriwa vanhwana vo hambanahambana, van'wana vo nyuhela, van'wana vo ondza, van'wanyana va lehile va tlhela va leha ni tinhamu onge i mincololwana. Va tatanengwa la mahlweni ka hosi leswaku yi hlawula. Exikarhi ka vanhwanyana lava va nga tisiwa eka hosi a ku ri ni wanhwanyana wa xisiwana wo feriwa hi vatswari wa Muyuda loyi a kurisiwile hi makwavo wakwe Mordekai. Nhwanyana wa kona a va ku i Esther, nhwanyana wo faneriwa hi ntima, wa xisuti xonge i nghilazi. Loko a hlekelela a wonge ku towa macheleni. Hi loko hosi Ahasuwerusu a tsandzeka ku tikhoma ni ku tiyisela n'wayitelo wa Esther, kutani a hlawula Esther eku veni a teka xiyimo xa vuhosikazi lexi khale a xi ri xa Vashta. Ndinge garingani wa garingani, garingani wa garingani. Xikan'wekan'we Mordekai a tsundzuxa makwavo Esther a ku leswi u nga nghena kwalano n'wana bava, i nga tshuki i va byela leswaku u Muyuda. Phucho yoyo xa mina i xitimela. Hi xilungu loko fairy tale yi hela va ri, and Esther and the king Ahasuerus lived happily ever after. Happily ever after ya kwi? Happily ever after my food? Not a chance. The first takeaway from the story behind the story of Esther is that other than her beauty and her willingness to buy the lotto ticket that gave her the chance to become the next queen of Persia, other than her obedience to her cousin Mordecai, there was nothing special about Esther. Angari Mother Teresa Esther, angari Lillian Ngoyi luya wa Women's March. Esther was no Winnie Mandela, and she was no Michelle Obama. She was just an ordinary girl with natural beauty. That's what distinguished her. She had no potential to become the next Nobel Prize winner, either in physics or in literature. Swi tiva hi mani kumbexani na buku loko a pfula ayo hlaya yena Esther. Now, here is the thing. This girl who has now claimed to fame other than her natural beauty is chosen. Anga huma mutini wo tivikana, ango va na vutivi byo karhi, ango va ngwazi, anga humi ka Maluleke. Inaka ku xonga swa va nyika vanhu advantage yo karhi. Kuna leswi vatswari van'wanyana va tibuku namuntlha va nge ku na beauty privileges. Hi leswaku beautiful people often get jobs. Loko mo ya ka interview mi kuma leswaku hey mabihani xi tile mani xi veka mhaka xi veka mhaka xi veka mhaka mara xi nga wu kumi ntirho. Va nyika luya wo sasekanyana wa nhloko. Loko va vutisa ku mi n'wi nyikele yini loyi wa ka hayi voni nga ku i ta dyondza a ri kwala ndzeni. Vanhu vo saseka na ti-promotion va tikuma le mintirhweni. Mi kuma leswaku wena wa gelevende a wu tirhi mara a wu yi kumi promotion.
na loko mi yime layini le hofisini ya tilayisense kumbe aka Home Affairs mi ta kuma ku luya wo saseka wa ta a ta tekiwa kwalaha a yisiwa mahlweni n'wina va mbuyangwani mi sala layinini kambe ntiyiso hi lowu ku saseka ka miri a swi ringananga hi fanele ku sungula ku byela na vana va hina ngopfungopfu va xisati kambe na valava va xinuna leswaku beauty is not an achievement, it's a given. Anga kona munhu la kotaka ku ti endla wo saseka hi yexe. Michael Jackson i ringetile mbuyangwani ku ti sasekisa hi yexe. A vatla nhompfu, a cinca tindleve, a hunguta milomu liya ya maberebere. Anga kona wo ti endla wo saseka hi yexe kutani ku saseka ka le handle a ku ringananga ene ku saseka ka le handle a hi achievement i nyiko hi fanele ku encourage vana ku ya emahlweni va achieve swo karhi ehandle ka leswi va taka va nyikiwile u vurile Nelson Mandela loko a vulavula na vana va xikolo a ku lexi hambanyisaka vanhu a hi leswi va nyikiwaka swona kambe hi leswi va swi tirhelaka hi mavoko ya vona. Esther loko mo n'wi teka mi n'wi ringanisa na Vasta vanhu vo tala va nga vhotela Vasta hikuva hosikazi Vasta loko a vitaniwe hi hosi va kutana i ta hi bombela i tirhi hayi khohani tikwalani mi ta bombela swidakwa a ni tshembi leswaku Esther a xi ta va na wona ntamu na nkani yaleyo na nhlana wo kaneta hosi. Esther a ri nsati wa le tshengweni ku vava ka swona mi nge shem ka Esther se loko a ho lava ku vulavula hi mbokoto a hi nga ta vulavula hi Esther a hi ta vulavula hi hosikazi Vasta. Hi fanele ku endla ku antswa ku tlula ku kurisa vana va hina hi va byela leswaku va sasekile onge ti ku saseka ku ri koxe ku ta va hi ndlela hinkwaswo nakona ku saseka a swi permanent ku nga ri khale ku saseka hinkwako ka hela mari tiva risimu leri ra Mutukudzi vhuma wa sakara pfumela leswaku u ta hlakala u ta dyuhala ku tshembela kutani hi nga veki ku tshemba ka hina eka ku saseka ka le handle ku na ku saseka ka le ndzeni ku saseka ka mbilu vumunhu ku na ku saseka ka mihleketo ku na filimi yin'wanyana va nge A Beautiful Mind leswaku mihleketo ya munhu ni moya wa yena swa swi kota ku saseka na swona hi leswi Mordecai a ringetaka ku dyondzisa Esther swona xo sungula u ri wena Esther n'wana mhani tirhisa xiyimo lexi u nga eka xona ku hanyisa tiko ku nga ri ku ti hanyisa wena now van'wanyana va ta ku hayi mhani na xiyimo va ku a ni xirho xa nchumu eka miri wa huku ku hava loyi a nga riki na xiyimo hambi wo tirha ku kukula lero i va number 1 ya ku kukula tirhisa xiyimo xexi u nga eka xona ku dzunisa xikwembu hambi wo tirha ku cela lomu mapatwini lava hi va kumaka va karhi va cela ku ri na mbhunu wun'wanyana wa malebvu yo tshuka a tshamile a va languta cela lero u va number 1 ya ku cela. I don't see an angel here. Ina ni vona vamanani vo saseka va ku faneriwa hi uniform kambe ntsumi a ni yi voni xikwembu xi lava lavo fana na n'wina leswaku xi tirha hi vona leswaku tiko ri ta kota ku pona a hi swi koti ku va too hard on Esther. You know why? Because for all the things we may want to criticize her for, Esther was also a victim. A ku ri victim ya vusiwana a ri victim ya patriarchy leyi a yi n'wi tela hi matlhelo hinkwawo patriarchy ya nuna wakwe lowa hosi patriarchy ya makwavo loyi a va ku Mordecai patriarchy ya va Haman loyi a lava ku dlaya patriarchy ya ti-eunuch leti a ti ri toho ti yisaka mahungu
le ka hosi loko a lava ku vonana na hosi a ri xidziveni xa patriarchy kambe a ya emahlweni a kota ku tirhiseka hi Xikwembu. You may be such a woman who may not be very sure of yourself because of your background. But I want to tell you today that God is able to use you. Garangan wa garangan. Garangan wa garangan. Kona swipfuketani kwala kerekeni ya hosi. Ko tumbuluka va Esther lavantshwa. Va Esther lava va nge tirhake hosi yanga ha mina na ndawako. Garangan wa garangan. Garangan wa garangan. Kona swipfuketani kwala kerekeni ko tumbuluka va Esther lavotani lava va welaka emilengeni ya hosi va kombela leswaku hosi yi endla masingita hi vona hambiloko va nga ri tintsumi. Inaka va Modekayi va kona na vona va mabyeletela mabyokota lawa ya ku dyana ni ta ku lamulela ku ve ku eku heteleleni va tsutsumela kaya luya va ya kombela ku lamuleriwa hi yena vona hikuva ndzimana leyi hi hlayaka Modekayi i ya kombela ku lamuleriwa eka Esther na loko a tikirhetanyana marito ya ku hi nga ehleketi leswaku i ta pona wena i ri wexe mhaka yikulu i ri hi lamuleli n'wana mhani. Siku rin'wanyana ku nga va wena hi ku tinyiketa ka wena na ku tirha ka wena la nga ta hanyisa ndyangu wa ka n'wina a tlhela a hanyisa kereke a tlhela a hanyisa tiko ra ka hina. Ndzi nge garingani wa garingani, garingani wa garingani. Phucho wa mina i Jesu.